Yes, reka twongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 15 z'ukwa kane 2025. Birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripo kwa moto mu gihugu cy'u Burundi. Mumeze mute? Mumeze mute abantu bari mu gihugu cy'u Burundi muri ano masaha mu gitondo? Twamaze kuba twitereka mbere na mbere yo kugira ngo twinjire muri operation zidasanzwe, mu makuru aremereye cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Munyemere tubanze dusuze abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, niho mpera kuko niho nkunze kwibanda cyane, niho nkunze no guhera. Yes, abantu badukurikira rero bari ahitwa muri Coline Kinazi, abantu badukurikira bari muri Coline Mujejuru, abantu badukurikira bari muri Coline Kinigi, abantu badukurikira bari muri Coline Atongo, abantu badukurikira bari muri Coline Mulangana, abantu badukurikira bari muri Coline Mujejuru, abadukurikira bari Gitega, Bujumbura, hose Kirundo, Ruyigi, Gasorwa, Buzabubanza, tubahaye ikaze by'umwihariko hano kuri Dunyani Kote TV. Ariko mu gihugu cy'u Rwanda akude chapeau cyane rwose muri abantu bagaciro, mu gihugu cya Kongo, Ubugande kwa Yoweri Kaguta Museveni, Kenya, Tanzania kwa Samia Suluhu Hassan, turasuje ariko kandi rwose tubahaye nikaze. Abantu badukurikira cyane rero bibereye hariya rwose mu gihugu cy'Uburayi, mu bihugu by'Iburayi, baba bari muri Amerika, baba bari muri Canada, baba bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, bari muri United Kingdom, bari hirya no hino, tubahaye ikaze muri ano masaha mu gitondo. Rero ushobora kwibaza ngo tuzanye iki? Ni ingingo z'ingenzi z'ingizo tujya kugaruka ku bijyanye n'umutekano muke wanze ukongera kugaragara hano i Bujumbura. Umutekano muke wanze ukongera kugaragara ahitwa Gitega ku kibuga cy'indege, icyitwa igikoresho gituruka muri South Africa, igikoresho gituruka mu Bubiligi, kiracyahari, kiracyazanwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bikoresho benshi batangira kwibaza, ese biza gukora iki? Murabizi igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihana imbibi. Kaduhagarikira ibyo ndaje mbyinjiremo. Ubwo se mvuga byinshi uraje ubyumve mu makuru arambuye. Turaza gusimbukira ahitwa Kirundo, hongerewe abasirikare, abari bahari babadirishijwe. Turaza kugaruka mu bice bya za Kibira, ubu tuvugana icyitwa Katanyama ziracyakora imyitozo. Sinzi izi Katanyama zizafasha iki gihugu cy'u Burundi. Iyo mvuze Katanyama bakurikira abapolitike murazumva. Turaza gusimbukira mu bice bijya bitandukanye, turaza kuba updatinga, turababwira buryo ki umuriro ukomeje kwaka hagati y'abanyapolitike bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi, kandi ibyo bikaba bikomeje kuba mu ibanga rikomeye. Abarimo banda kugarika ndetse n'abandi kuri yo bakaba bakomeje guhangana na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bakarenzaho bakereka abaturage ko nta cyabaye, inama zikakomeza zigakorwa. Iyo naho ni inkuru idasanzwe. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko mu gisirikare cy'u Burundi ndani. Inama z'abajenerali za hato na hato ziri kuba uko bwije n'uko bukeye. Usibye kuba izo nama z'abajenerali za hato na hato ziri kuba uko bwije n'uko bukeye, CNDD FDD inama zabo ntabwo zirangira, ziri kuba uko bwije n'uko bukeye. Byose turaje tubyinjiremo. Icyo usabwa nta kindi hano kuri Dunyani Kote TV ni ugutega amatwi kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo neza gatanu kuri kagenzi kako. Nutega amatwi, amatora mu gihugu cy'u Burundi azajya kugira unamenye ese n'amatora azaba cyangwa ntazaba, ese nimba azaba aya matora ninde uzayegukana. Narababwiye nti tuhaba bitangira tukanahaba bitaratangira, ntabwo tuba duhari hano kuri Dunyani Kote TV. Tukanahaba bisoza ndetse bitari byanasoza. Uwo ni umwihariko. Ako kantu sinzi nimba wakumvisha.
ni ukuvuga ngo rero icyo usabwa nta kindi ni ugutega amatwi utari wakora subscribe ukayikora kugira ngo tuze kuba tugendana neza muri ano makuru yacu. Twinjire. Ntabwo njya ninda mu bintu byinshi, hano nabonye ari n'abavandimwe rwose babyutse banyandikira bambwira batati Moses rwose umutekano wo ntawo, ndetse mu makuru nagiye atandukanye ndetse no mu makomine agiye atandukanye hamaze iminsi abaturage bahatuye bafite urwikekwa ku kijyanye n'abantu bakunze kugaragara mu makaritsiye agiye atandukanye batazwi, ugasanga nk'umuntu araje yibereye aho ngaho. Narababwiye ati muzaneke nimba atari imbonakure ahubwo ziba zaje gukora ubutasi. Abataalamu barambwira ati izi ntabwo ari imbonakure ziba zaje gukora ubutasi, ati ahubwo uwitwa Evariste Ndayishimiye ararya imenge bashobora kumukora akantu. Ubwo iyo mvuze akantu muba mwakumvise. Ni ukuvuga ngo rero reka yenda duhita twinjira by'umwihariko duhere i Bujumbura. Bujumbura hari amasaha agera ku isaha y'ijoro, ni amakuru rwose namaze kuba nakira. Ayo masaha yamara kugira umutekano ukongerwa ku rwego rwo hejuru, ndetse amakuru ndimo ndakira usibye kuba umutekano urimo urongerwa ku rwego rwo hejuru, haraba n'ikintu bita icyo bita umukwabo mu rurimi rw'ikinyarwanda muracyumva. Bakamekinga sure neza ugasanga nk'agace karifashe neza kabamo umukwabo, ako kanya bagahita bacekinga nimba abantu bari muri ako gace atari abene gihugu. Nimba atari abene gihugu bari kugenzwa n'iki? Amahoteli agiye atandukanye ugasanga imikwabo irabaye. Ibyo byose nta kindi barimo barakeka. Nyuma y'uko hatangajwe amakuru y'uko ngo hari uwo bafatiye ku kibuga cy'indege, uwo bafatiye ku kibuga cy'indege kugeza n'aya magingo nkabafata amakuru ambwira ati ni umwe mu basirikare ba M23, andi akambwira yuko ashobora kuba ari Red Tabara, andi akambwira yuko ngo ari system igihugu cy'u Burundi cyakoresheje kugira ngo kimekinge sure yuko abarinzi bacu ku kibuga cy'indege baba bari tayari bakohereza umuntu akaza gufatwa ariko yihinduranyije nyamara byari Umurundi. Ayo makuru ndayafite. Ni ukuvuga ngo impamvu umutekano muke hano i Bujumbura igihugu cy'u Burundi kirimo kirawikanga, kandi buriya murwa mukuru ni ikintu kiba gikomeye kandi kiba kigomba no kwikanga. Impamvu kirimo kirawikanga nta yindi, nuko kugeza amaginga igihugu cy'u Burundi gifite ubwoba kuwa cyateye iwabo nawe ashobora kugitera cyangwa akacyohereza umukompeteta. Akacyohereza umukompeteta kuko nk'ubu yenda ni urugero M23 yahanganye n'abarundi guturuka muri Bwiza muri teritwari ya Masisi, bahangana ahitwa muri za Mushaki, bahangana ahitwa muri za Sake, mbega ahantu hose muri za Rucuru. Ubwo kamvuga amateritwari kuko ngiye kuvuga uduce two ni twinshi cyane, bahanganye mu bice bigiye bitandukanye. Nyuma y'uko bahanganye rero M23 ndetse ikagira n'amahirwe yo kubona imbaraga zo kumutsinda, nta kindi kintu cyabaye kidasanzwe. Nuko ubu tuvugana habayeho ikintu gikomeye cyane cyo kuba abarundi batekereza ko isaha n'isaha ibyo bituye bariya nabo bashobora kubibitura ubufasha batanze nabo bakabutanga kuba barwanya, barangiza bakaba babataka. Abo nta bandi ni Red Tabara bavuga ko yashize kandi kibera mu mashyamba ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, kandi hori ivuga yuko igomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi ubutegetsi buyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye butakibarizwaho. Butakibarizwaho. Ni ukuvuga ngo n'icyo ni ikibazo navuga yuko gikomeye cyane muri rusange. Katwikomereze. Icyo mugomba kumenya nuko umutekano utifashe neza mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse umutekano ukaba utifashe neza byaba za Gitega, byaba za Bujumbura, byaba mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byifashe neza.
nk'ubu hano umuvandimwe yanyandikiye ati Moses ni ukuryama duhengereza mu madirisha, wareba muri mu gace ukajya kumva cyane cyane ibice twegereye imipaka, twe twegereye imipaka natwe turi za Uvira, ukajya kumva sasu avuze. Ibyo byose ni bimwe mu birimo biraduteza ubwoba, tunavuga tuti birashoboka yuko dushobora guhura n'akaga. Tunavuga tuti birashoboka ko dushobora guhura n'akaga. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane, ngira ngo biba bikomeje kugenda bivugwa. Hano ndahabona amakuru menshi cyane. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi binatangazwa by'umwihariko muri rusange, kuko amakuru ndabona ari menshi cyane. Hano hari umuvandimwe wanyandikiye avuga ati ahantu harimo ubusesenguzi bukomeye cyane. Ibi bintu birasaba kuza kubyinjiramo neza rwose, nkareba ese bimeze bite. Biransaba kuza kubyinjiramo neza cyane, nkamenye ese situation ihari y'ibi bintu ni ibihe. Niyo mpamvu nkubwira nti gake cyane, gake pole pole, ibintu byose bari pole pole, kugenda gake, umuntu akabyinjiramo pole 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 pole, nibwo amenya uko situation ihagaze. Yes, twirukanka cyane rero, ngira ngo murabizi mba nkubita mbangura gahunda nta gutinda, by'umwihariko dukomoze ku makuru menshi agiye atandukanye. Tugaruke gato hano za Cibitoki, ni Cibitoki kugeza amadinga nayo rwose ikomeje kugenda iba agateranzamba, kuko nk'ubu ndimo ndakira amakuru yuko ibintu bishobora kuza guhindura isura isaha ku isaha, kuko abasirikare benshi rwose bakomeje kugenda bahaza. Benshi barimo baritoza gukoresha imbunda nini, gukoresha imbunda nini. Birumvikana yuko rwose ibyo ari mu bintu rwose navuga ko bishobora kuza kuba byateza ikibazo gikomeye cyane, cyangwa se byakumenya kumotiva ingabo z'abarundi ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ngira ngo maze iminsi mbabwira amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi, yemeza ko igihugu cy'u Burundi nikidacunga neza gishobora kwisanga mu kaga nacyo ubwacyo kidashobora kwikuramo. Ibi mbishingira kuri politike, ndetse n'inzego za gisirikare z'umutekano zose, buri umwe wese akomeje gusamaye. Ahangaha akomeje gusamaye rwose, mu kigaragara cyo igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye cyane, kiri mu kaga gakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni bimwe rwose mu byo bashobora kuza kubanza rwose bagakosora, kuko nimba hari mu nzego z'umutekano nta kumvikana, ugasanga mu ishyaka riyoboye igihugu nta kumvikana, ibyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma ibintu bikomeza kugenda bihindura isura muri rusange. Maze iminsi mbabwira nti nta kumvikana guhari, ibintu ni piku 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 piku. Ibi ni bimwe mu bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane igihugu cy'u Burundi. Ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane igihugu cy'u Burundi. Usibye kuba rero ibi bikomeje kugenda biba, hari n'amakuru menshi akomeje kugenda avugwa, ariho n'umutekano, politike na diplomasi, yemeza ko ibi byose biri kuba bisa nkaho byateguwe
naho ni amakuru arimo agenda angeraho nibereye. Byinshi cyane bikomeza kugenda bivugwa ariko kandi binatangazwa bituruka mu gihugu cy'u Burundi, biragaragara nk'agatego mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Hano hari umutaramu wahoze anyandikira ambwira ati njye nibera Bujumbura, ati mbona umutekano nawe dufise, kuko iyo watuwufise rwose twakabaye tubona buri kimwe cyose nta kibazo. Ubwo nyine nawe ababibona mu mboni ze yuko umutekano nyine ntawe afise cyangwa se afite. Barundi nuko nyine bavuga afise ariko nawe afite. Ni ukuvuga ngo rero abanyapolitike hano nibo barimo baragenda bagarukwaho cyane, bavuga yuko aba banyapolitike bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi bari mu bashobora kuza guteza akaga ndetse n'ibibazo, bigatuma igihugu kisanga ahantu habi cyane. Reka tunasoreza aha ngaha, by'umwihariko twifurize kuguma kugubwa neza. Abajya mu kazi tubabwire ati akazi keza, n'abagatanyi tubabwire ati akazi keza. Moses wanyu nk'ibisanzwe ndaza kuguma mbakurikirane amakuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange.